tukubara mu kyainde special way abakutondera Kitara TV akiro kinu kya katane ebiri okwezi bitano omwezi ogw'omwenda tugomwenda guno nego gwenyine omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 hali okutondera hona webale muno abali mu Nyamasase embaganize za Bunyoro Kagadi Kibale Kiryandongo Bulisa Masindi Hoima City twina Kakumiro hona hali mukali tukubara mu kyantu gamba nti mwebale muno kubane mutuhondera we yet tugarukire na episode ende ya ikiererezi kiro kino aba Julius Chomuhendo na Bad Dogo omukonga oisuma era mukyaba kutuhondera abakutuhondera tu amabarane iraka banyita batumbya Benjamin AKM's Bad Dog mbenda muno abokuba ninywe abatubeisa omutaroti turoho kandi ate turoho bataroti tusakuba of course niba batuhamani niba baturora niba batunanka niko gamba niba batugaza mu amani ninya batugaza mu amani Bad Dog abantu batwendeze of course abantu batwendeze shaba abantu bazirora bakusime enkora yaitu nkubaroraga mu comment section nibasima nibagamba baitu amabere gonka galesere ebizibu bakukara nabo balesere bike byabo baine bike ba commentingire ge nkubiroraga baita abagalaga tabaliza hage bisirani bakabihirwa muno bakabihirwa bakwekane bakungana baitu bagetaga ebisirani niko kikali twenda tukuze tumanyiraga amagufa akatitako kabake ebisirani kyonka muratuganyira abo kubaitu tuba ensonga zaitu zona zibazo kuhikia inywa abantu musobole koraki mukenge ebitukubazaho in the special kiro kinitekanza tugikolera Cats Lounge of course the best bar around town. Yes. Mutindo niguo. Mutindo munyiriro ekichweko kirora okujja kuno lya kasende kawo hona achuleire kurungi ngu abakuhereze byokunywa tibaina buzibona haloka kubano endeze kyokunywa kyokulya babane kyokulya. Oiro mauti manyire shenu ndagikora ndagimara honkuba ninki agenda concentrating akubaze byana nibirabaho. Well. Boju Cats baine byana wewe. Unkuba ninki agenda concentrating ambaze point nikija nikindisi. So I can't slow you not correlation and of course tukutekebwa mwensi ente aba Arafat rolling chicken abakuba no itaga enkoko enunge enkoko ezire zinyine zikumarayo tukababinga habukoko buno bwa street tukababinga obukwikara mwebi oyihore bihuka nanke chuchu kandi ata Arafat nkumusimba biro bine enkoko yanga gindetera mu bwire nanyo akangamba Julius tera gabuteresi mu mwana akoleki agihikiye so Arafat nkwenda kusima obuhereze enkoko yango giretira mbwire tukusima mono so Arafara kusangibwa just enyuma yekyombe kyekyo kya Bunyoro Kitara Kingdom iki kyembe kitaha Hostan Big Bank just mukikubomo enyini oja kuba oina Arafat Arafat akora na delivery by the way bokuba oboli mu office okwetaga kakoko ebintu bikukwasire to kwenda kulia mere no kwenda kulia kakoko bondi to nabwire bugenda kulibata akora delivery That's Arafat no muhikira namba yesimu eri 0 no mutero mugamba Arafat ndetire enkoko hanu ndi mu office ndetera hanu bintu ndakuba na kimara so mwebale muno kumba ni muhagira nkusanga galaine kwatirira abantu bali bangi muno line okusanga simbire se sabite no Bad Dog bayireta sabite tebayire mbi ebayire nungi kyonka kandi hasaide zindi kandi yabambi kyonka nya side yange ndibatire kurungi weekend ebayiremu abantu bafuire bafuire aromanora Maureen afuire wakitara bayire muhagizi wakitara I think okuzika kwa kiro kwa kya lero bakuzika nka kuno iziti guno mwanda gwa nanka gwa kesiga ogwe so nondi asingirige kuhuniza abantu mu kazi olafuire gegogoli wa Rwanda goodbye I go goodbye abaire nekizibu kyo kuhikia abaire aina mwekizibu kyo kuhikia so afuire bati kihunirize abantu baingi mai mukazi ogabaye nubona kyatandika ku trendinga abaire atakanyumiro na kunyumirwe kira obomezi niko butyo tomanya bati buli twitongera kujukiza abantu nti obomezi buli muntu akufwa kandi nanye ni nteramu nabagayiga abakyalo ko manyire sente ngogya kwe karo za wire bwa urota kuziri yao
ebyo kwedupa tugenze Julius tolezege n'okutoleza twayisanga ebyombeke bikira mu town muno ebyombeke by'amaani byokakorora abagaiga bakafayira busawo abagaiga bakira bakamuba ebyombeke ebyo bwire bona abakubyegondezaamu bali Ruganda n'abaana kandi ati n'abaana biro bino basaita batata baba bakufuagani babalekera ebyo bugaiga nibabizanisa buzanisa nibabitunda ebintu ebikusinga okusanga mwezi gumu omusajja abaira alekera ebintu by'amaani okusanga ngu abaana batanke bibagana babitunzire so derafa tukugamba nti bokuba ina makasente ka bad dog genda wegonze machazo tusakwenda kuleto kunaka kukoro bugaiga ku savinga biki bati bokutunga makasente ijanka kati sana onywa akasoda onywa akabia wegonze obwomezi tosakumanya kandi Julius obwomezi nibo ba first osakole sende zono kakola buli kimu kiona baitu obwomezi bwa butakwegonza Julius kiona byono kubano yedupa hata rone sente zitufuna arobu sente buno rotunga mitwaro 10 mitwaro 5 mitwaro nga obu sente tibusaku gaigaza bunywe bunywe geto otasevinga onywe bunywa mbaire genda munywani wangara jejo muzini yagamba Julius nyonyende ebintu ebi bibi bwefuna ka sente ntekeza kutunga ekikazi n'okunywa bia yes obwomezi obunyumirwe nyumirwa obwomezi omubiri oguseme nyino mugaiga mutaoni mune centers azaula mukiina manyo kufa kwa sente balyetegeza tangu abagaiga bakyaura sente mbuina na yaura mukiina ngo bataziruraho arochali wanga kasanga zirirwe mbeba amazimu muntu nukiyaho yahure sente mukanaga umbo saving ene otito discouraging abantu ku savinga but kandi bokuba no saving aleka no kweririra bad dog ara abagaiga bemanyira town hana aberirira muno atakusana kwegulira kakaita akarungi akakuzokaho no jorana ndawoye kutukira oli mugai okuba no tudupa muno ati nyaro bunsanga barobu tubanko musawunoko mukujura mugenda kuro mugaiga anainanda waye yajwaire boje no garwa neswaza no gabato nakijura acho tugalevu yokuba no weririra yandasa amazi magenyi Julius nobo kuba no yenda kuba mugaiga obwomezi bwawe inakubutwara nk'ekintu kikuru abo kubangu obwomezi buba fast sente zono sakuzikora Julius baitu zihuaho kandi tubone bantu bange sente naba nazo nizihuaho atazegondeize muno sango bundi afune challenges nyingi obundi loni biki no sanga sente zimoiro baitu Julius bokuba na accent kawe no kagenda ho kanyumiro wao kagenda beach okagenda okaswiminga okali ekindu bado omugaiga no sibireri ndazi no sibiro erindazi manye chapati no sibiro butuni nyani ko nyendera munywani wange munanka nyakojo nyakojo omusanga ali hananka akuzihamu ali mu swimming pool ola akasomegega begebeza nyakojo niwe we amanye akasente bukakagwamu kato gakurura akasimu manager linka waka aketegeza kigambo sente ngumanyara ikara hasiba manyo abagega ni musiba manyo mutaoni muno ni mbarura kano juare silipa mutaoni oli mugaiga arono mugaiga nyimiro akasente kaye kirongo electronic shogo kirongo na kirongo nawe sente azinyimirwa mali akanyumirwa akasente ke anzo telete amabara gabagega batanyumirwe sente okay. Omugaigo nukaorongo jachakaliranka kaorongo wasa kujja mu kironga kimu baita karajwero bukofira wajano mbarate mu mukenga akalia kaorongo buli yagabaga akasente ho these days ukikiki ya mubayire akasente akagaba kyonga biro binakusana yafune mu challenges nko omuntu kakakenderamu kwa kandi Julius kangambire abantu abamu nibo bakuletereza no mugaiga kwechanga kanga kubahereze sente ebigambe bimuku ikara ni mubaliriza obundi no bwakuba osangati nkakawolongo joga ikaire na supportinga muno talent za abana bomuka na bayamba baina nanka concert na bahereza ka sente kyonkano sanga inyo nyinyina bakuhereze sente ninya bakumubalize bigambo ngwagoire manyaka huamu hato mugaiga rafunata okusemerero kokyora kuongere sente omuntu oni aira buli ba areki bozi baddo kenkwenda kukaguzaho okojuka ira buli bagamba gabagaiga abama bagaiga mbo bagenda mu nyanja okabihuraho muno nabire buno byaro baito kuba byamazi manti bagenda mu nyanja
ebintu byennyanja bino tubagaiga kugenda mu nyanja. Julius Tinsa kugamba abagaiga bagenda mu nyanja abo kuba nanye sente nkuzenda singa bagendaga mu nyanja na nyomba nyagenzereyo kazi ya ogenda mu nyanja ogenda habakinta agenda abonye sente tinkuzenda no bakunsabe mitu abanywani banga abandi ayininya bakubaza agenda iwe toke nabo kuba mutongo wa mukoto bagwenda bwangu nyari nke kisigaze kinyajwaire kinkusaba kubandize okutwara abansabire gamba anywani bange patron remo stanyisire baitu basabire gebitwe yabantu bugaiga okuzitwa nyingi muno lera abantu bakaba kwekara mutawoni muno batana nabiyokora badogo koko olimpe murani nyonsajja nyonye na mali nontwaro mutego wange ofuna obugaiga kandi tugui nayo yadeka huru kubagwaniza bagusima muno ati ebintu ebyo byogenda mu nyanja ari obusinsa aho bakatunyumiza story ngo mugaigo maka genda mu nyanja kutunga obugaiga ari yagenze kutunga obugaiga yahongayo omwana wayi ngo obyabaligana byamati mbo mwana najja namugamba dadi muko gendo okole dadi muko story gyo kagihura nguno mwana na ruga msiringi na mugada doka nyita no yende sente gendo okole otabyama story za abantu nyi mukazihuraho baratugambira mu comment section twabihuraga kandi tukuligamba Julius kyonka enyanje sakubaho baito bondi no kugendayo engeri yo kufuna chance genda ina yete yanguhire baita amazi magali nti stories neja abagenda mu nyanja kufuna sente zidabaga zirazita right abantu bona bakubayegeni bagenda abantu bangi abali munaku abantu bangi bajwahire naku bad dogo ile opportunity egiyeroho bantu bangi munaba kugenda kandi bagamba gena mu nyanja oyina kuba nawe na accent akakorake okutandikise byetage bibakusaba togenda bugenda mu nyanja okongu bakwezebweze sente tayina bayina bakuragira manyogule manyo ina kuba nakinu adi nyo Julius enyanja amazi magenyini esakubero abakuba abantu bangi abayikaire ni bajana somedi yao ba TV bafere ni batugamba badogo bafere mali mazi mabo bafere nkwenda kugambira abo bona bakusinga bafere nyo ataro binko binu bya Illuminati aturo urani bagana ata bazini abandi mayamba bagenda mu Illuminati bafuna amasanyarazi oire kimanyire amasanyarazi osagatunga mu aruhanga then arona bine byokusamira kugenda masabo biki kyonka nanyowe ngamba masaba agongira amasaba baitu bohura scenarios zibabaza manya Illuminati manya biki ebikusinga byona byo bufere let me tell you badoga abantu mulinga apparently mulinga abantu bali desperate ebintu ebisinga byakoraga bayingi muno bakubigenzere muga anti nanyoni kyonkolekeze gengu kugenda yo kugendeyo baito haro Julius abanta bokusanga na mare wiki atakafunaga de mitwale 5 ya David atora agendo tatunde kibanja kiomwa bakagenda kande kibanja kitunda one byandiko byakyo agenda mu Illuminati ati badogo yukabagambo genda mu Illuminati abo bakubaza bagagambo genda mu Illuminati niko bagambire kandi bakagani nyo yakutwaire ngo bino arone kyalinge kyagambire ngo omukazi no yansoire agomba akakuswera yangure bidongo era abantu ndibabuze ate ibe bistole bimani bitabya kuonka anyo kwijuka obusumi buli bagamba gafigo agenda mu nyanja twanyatandike ku managing agamba ati yatungire irogo lihyaka ninya kumutwara yoga togamba aro oruganda ya lesero mwana mukoko yamulesere yahura ngufiga kujomuka yagamba yayangu abwangu yatabara umwana waye ngufiga tamuonga niyo yayira amasanyarazi story ebyo biba byekidoma because let me tell you bad dog abantu bakora abantu are all facts abantu zibaina kuikirizamo nti people work hard yes okikenga secondly aroho nemigisa kandi emigisa yaukana then ekyakandi obwire time ya obwire nagamba nti ati bunu bwire bwawe bad bwa Julius understand ekimanyire buli muntu wena ruhanga amuho obwire oiro sometimes obuzibu hali bubantu when God gives you the chance obwire bwawe bukurabota kuzireki otabukengere nobuzaniramu aba good life bakazine kizina bagamba tozanyisa obudde hata obwire sometimes buija iyo nokora ki nobuzanisa
ensa n'obulabaho you understand Yes. ati kusana nkakasumi kana abasigazi tuli basigazi myaka 20 20 bracket ya 23 you understand okusiiba ohongoleire mu butale okusiiba ohongoleire mu center okuzanisa obwire emyaka ijja kwika 30-40 ojja kubona wekaguza kiki wakozero musigazi obwire bwokora ali mukunywa amanya babyeta amanya kambu bintu kyebe bakukala ne banya you understand ebiharagi ebyo you understand ijweri nkaba nomwojo nitubaza yangamba okurora okura tubaliriza muna abakigabo abakigaba kajja bunyoro abakigaba nyamugamba baito okurora abakigabo bakajja bunyoro but do you know nti abakigabo bakozi muno nkwendo otunulire bad dog mu town hano hoima nyenkyakaro oyimukege okikoleho research nyenkyakaro imuke ojja kugenda oyisange nti percentage y'obusigazi obwana buto buli mu town mu bukutembeya chapati mandazi amahuli obukera nyenkyakaro binyobwa baba bakiga hata abana baita abanyoro nabyama nayimukasa mukaga nayimukasa nagamba sente zikalema but you see ntobo sente zikalema abakigaba kajja kutwala ebyo bugayiga byayituma nya bikibiki kandi Julius omuntu wena rafune sente kandi no mugayiga wena Julius omugego wokusanga muno mutawuni aine sente tosaku mubanza kuyimuka Julius yes omusanga sai 12 imukire sahemu atuzira amulimo hata kana ko karura kakera kutembea chapati na mandazi na baki kaheye myaka 5 ojja kusanga savings zaye ziri haiguru muno okusanga ngu okukora amanyire omugaso gw'okukora akwende sente hati obwire obokwesanga ngu sente zikulemero imukire mu kitabo saha 5 mali saha 5 n'omugiso guwandibaire nofuna nyenkyakara gukurabira ogaira hati abana baitu hana abayisikibiro binu bakamanyira genda mbara kwetega babategule babagulire bubiya babaheya bagamusajja mutwala mukoma muheye ebiri baitu yebiya that life is you cannot maintain amazing cause of course ojja kububa mu hano myaka 2-3 but at 40 ojja kurwa nti you can tukitokra otakyasobora hata unotandika kukasinga obumezi Julius buli muntu wene kyo nakumanya ngu obana chance ebaho kandi chance nekyora nekoraki nehuwao ngu osakuba myaka eno bwire bono oli myaka 25 asatu baito tamanyire ngu bulikiro ekikia ngu obanokura kandi chances ezokufuna sente nazo zigenda nizikendera nikyo ngage ruhanga kuhobwire yes you understand hati twino obuzibu bwa basigazi saha zino aba kwenda ku denying responsibility abasigazi bakutekereza into osakuiruka obujunanizibwa alokagendayo kurota tosakubwiruka tosobora agenda natweko muhara wabandi namwehakana you understand ara abasigazi baina abana bakabaleko baisana obujunanizibwa nti bakubwiruka wadorugira nalekyo okusanga omwana omuzaire wawe akusomeseize abaire nayenda mbwiro bwaraba nawe alemereirwe niwo omuyambe kyonka omwana mbwire obwandi baire notoze sente kuyamba abazaire babo bugaruze mu bara kunywara gimanya tugende mu vibe ati oraikara mu vibe kunywa mwenge tikiriki Julius baitu manyangu okukora nako kintu kikuru muno habo kubangu obwire bujja kuika Julius no ozaire omwana oina kuombeka oina kusomesa omwana oina kurolera abazaire bawe ngu chance etaro habo kubangu tobukozeseize hati nyonge ndabahike example yawe emyaka yawe eri emyaka eri hali wabaire oli badman ataro botekeza no ijukie emyaka eji no gamba singa emyaka ejo wabaire at least oli nka hati kandi Julius noranto kasisobwire bwingi na chances nyingi ezaizire baitu nizisisa nizizanira kyonka buli boita chances ombukuru ozijuka no gamba mali nkaita chance nene chance kandabao okikenga ngubusaho kintu kyona kyo kusakora Julius ekyo tayijuka mbukuru bwa ati nyo the other day ngakora podcast ningamba nkabana bo bwisiki saha zinu ali myaka mu myaka 2 na mpaka mu 3 aina basajja bakumugamba na barolanka nkabadoma zitali class zaye you understand hati nasigara 12 nti baba muhube ni bamuhuba hati nyuma yo kumuhuba yo abasajja ne bakujua ibere liba iriyemerere ligwire nanka bamuhodahodoire yone kihuruki nankire
hati ajuahiri at the age of 35 at the age of 40 mbwa wants to settle. You want to settle with who? Okwenda kusettle ofokere scrap obwire bwa okabuzanisa. You understand? Ofokere scrap. Julius abakazi bakagamba tukuba juma gamono. No, but bantu bazama zibada is the fact. You understand? Omwana omwisiki emyaka 25 kandi na halo musajja yakukwanire na kuenda asetolinge naye wamumanyira tuwamuha chance yatungondi asetolinga ati bwire bono okuzungia embali gazawo ngukanda hati okwenda kusetolinga ngubuli okaba otaketegereza ngo abasajja bakudupa ati bwire bono okumpabira munanyoti ngwenda kusetolinga. Alho life yotasaku maintaining. Of course. Alho life yotasaku maintaining. You understand? A responsibility at times nekoraki neija kandi n'obukuru tosaku bwiruka anti babwiruka ati ataro omnywani wange muisiki yagambaga ine mitwa yagayangira emyaka 25 ati kiro kimwendanga muntu yaje yamuhemura yagwa nkagenda kusanga wa 25 akasala emyaka 12 nyagamba ruhanga wange bakuhura baina bakino ikara no wedupirizo muntu no wedupiriza to that level 25 kandi abakazi nyamujane mutanga kudupa emyaka mweberwe ngwe emyaka yanye yangu hakueyolekia bulukya ita abasajja emyaka yaite sakubuzabuza kandi ita abasajja Julius abagufugufu osanga emyaka no nya abagufugufu kandi orajagaro wa mugufugufu osanga emyaka nekora kinebulira baito omukazi buli kireki kakeire n'abasajja halibe yongera kuhuba emyaka neyoleki agango ogwa kayikuiro kandi bayine ekizibu kino bagena nibeteka omeka apoezo ebintu ebibakwekolebye nosanga ngu obwakuba byesigira nosange face yone kanyaraire nekire kino gabo jono ati gamba ati nyobiro bina town hana araba isikibe manyire mu myaka 10 hali enyuma bakaba ba amani muno bali ba amani muno batakubalizibwa biro bino abasajja abakwana nibo banabajja bahiyaka batabamanyire batabamabagira haraye basanga mu parking ningamba cyala atomeire scrap Julius ne wali abasanga oino wozingize ne bagamba na watomeire oga kuturuka noturuka mugaha lero na atomeire ategere atomeire legend firu de maso joka baba manyire hanu bakabowe emyaka ejo badoga arabana babaire hanu bakatroni baba boino bano bakatroni bana bato abanda beturozere mya abasikia town 10 years ago bakatroni tibabarozere arabana babaire 10 years ago niko kikali bali ba amani you understand at even the next generation emyaka 10 inyo abaroti bajja kubuti mujja kubaho timukusobora nicyo tukugamba nti obwire kintu kikuru time obwire kiba kintu kikuru muno but bokuba no opportunity yokuba kyo kwekolera what have you worked for yourself kikike wekoleireho you understand kikikyo teiro nti ati umbuhati kakuba orugire myaka enu kikekira kuyambaho maisaho enyene muruga yoko ne mutanka gamba abo bayikara kutoka butoka kutujuma TV timumanyire ngwite tukukora nabwire bono tuli mukora omuntu agwaito nugo gutusasa orugambo tukayikara na ruoro ne sende nitufunaga iwono gamba ngwabo so mutazaniswa obwire kintu kikuru muno atukiara nteka nze kiererezi Kitara TV Julius Kyomwendo nigaga ngo musajje muri somwe habamo oli twina na bad dog kwenda buli okaba nonyumiza abasajja baba bananka bali ba bouncer bali bata bali bakusima omulimo tukora omulimo bakusimira kim bakusimira enkora yaitu teri imbi baita kasente kabata kutaisa kurungia abantu bawa boddo anti nabo bakubapangisha tikababaire kuba bayingi muno kyonka ngeri baraka gena ne bapangisha so bimajuli asebintu byone ba step by step kyonka boni basimo bwereza bwaitu era tukubara mu cyaba bouncer baitu inywena ba bouncer association mu town nanka katala iguru ako bakaregisteringa nanka yabo association ya ba bouncers bala iguru akatala aho ha floor ya kasatu omukuru wabo bamwita Sewali hamuna na nkono Dr. Makaniko go na bouncer niko batware kintu mu maiso ntukirantura mukyaba bouncer nyo na bali mu town munu nanya batakabaire kujoininga ikintu kyabo jabo mu kijoininga baitu munyano waitono Donald batekagira bouncer
Donald nga tumutungire bouncer Donald baita agira bouncer aina bouncer agira bouncer mbwire bwayibo abana ali bataba na bouncer tumuramukizo usazi no balinka Donald ali mukutoza akaruru nayo kubimanya akaruru bali bize muno ekiro kyajyo kimanyire Uthman basange gata ali mu register ngo miaka ateta Uthman asange ibara leri litalimu agamugamba ngo ibara leri tukalisura mu mwaka gwe 2020 bai malike kusoboka ali na jumba gini nyeka kusaba tu Uthman omubai election bule 2023 kakekoma ati kita kumusanga tali munanga kane bagamba myaka 5 tali register Uthman ndozile gama iso gamutukuire yagamba politics that game by Julius nkugambira politics no giroro abasajja aba besimbiro baba kazabo tubahego obuyire habo kuba Julius bintu binge byoraba mu campaign muno basano okutekaho ekisango sange kyotakozere ora yakunobere ni bobano ati nkabine bya parliament ebyo baikalire spice parliament ebyo ora rugaina kugambe kigamuna gamba baiti omwanyu bakagamba musera no gamba arona yasana gamba tukakwata nyoka ni asera no ikaguza bojenye binu bo wesimba nubo abantu baleeta ebintu ebyo naye byotαμanyire ni bulomu na alete kiya hati nkwenda kugambira Uthman agambirege bakumulemesa bulemesa bintu binu bini politics kyonka kandi side eri bagamba ngo akuzana nanka akwenda sympathy bamuganyire akwenda sympathy vote babe ni bamusasira cyane bamuganyira ni bagamba bambi kyonka kandi bajja kumunominatinga baramunominatinga baitu taliyekoma ajja kubata kusakwe koma baitu kimpindi kandi ni bagamba ngo ina kuba nayo no Waha ijabajja nominating atakusakwe koma baitu kikuniriza mazima genyine RC5 otali mu register tikiye kusoboka ya politics mistanzibu muno kyoka politics yo tugirimu ekiro kyaijo Kampala okubateregeti ya gas abasajja banupu batobirozere mbibo inali bagenda kuhandikisa bali mwezo ngo alien skina Senegal ya ofisi ya nopwao abagena achakaramu bagambire ngo ekyakubenza izire no busala kukaragana traininga ate busale wa kutraininga kubuyanga bagenze kuchakaramu mu video zaito kumuragana traininga no busale timanyire akwenda butero abasuma bakutaha mu gate yayo akwenda butera Bob Wine akwenda butero timanyire wewe kyonka baitu munywanu wange nakabagena ngamba Dani Semboza atinire kamera bayiraina kuba hano Dani Semboza ngambirege ngo bakamuha tiketi yowe kasimba kanda hoima east baitu kandi wali wa west hati nangamba Mali Julius nyoweni makagange gali mu west amali ngende mu east tikiri kyo budananzi bakyaye nanka Dani Semboza kusana najja kujja nawe independent akujja independent abokuba nakunu ijuka nanka kade bakagimuima era ya nupu ya west bakagimuima ijuka ati nupu tibako ikiriza kuba no muntu aposta yawe hakisani byabo mu kwetimbe bya posta kote ebiteka billboard zebi kuba oyinaho omubaka owoli nawe atali mu kitebe kya nupu hatobo kwa kuba oli nawa ananke egyo nibagamba ngo goti baina koragana nawe kandi nupu bwire bone koragana yonka tena muntu ogenda kutirira campaign atiba nikyo niye nsongege ya baitu musajja wange Dani Semboze katamu no musajja wa nupu abakibata ata musajja wa nupu antensonga niye egyo bagamba ngo nanka kyayikula akateka ono mukazogo ayesimbire na nanka princess Asinansi kandi ati Dani ata musajja muno wa Asinansi muno na nanka Kasule ati niye nsonga jukati nupu basamurura karukaida Bobo Wine akaija kuno kuterera Sinasi campaign ya Sinasi ati kandi ti ya joininga nupu Bobo Wine akabamanyira Sinasi agenda mu nupu ati ni keke kyalesera obuzibu kyonka Dana kujja independent tumugondeza businguzi buwonka Dani baitu Dani businguzi buwonka katukusabire ajja kuba yesimbire no mu west okaliyo buha abandi bayisimbire mu west aliyo bana ruhigwa na buha abanda ruhigwa ngira nyoni bonkumanya manya takumusoborogo ruhigwa wewe manyaki
timanyire kyoka kyali waitu dadi tuburavugiza abege bulijje ijante egesi muna na practice ng'orujungu rw'okurahira timanyire kurahira wa abege na kutandikira practice ng'orujungu rw'okurahira yanga Julius nkwa kwegesa mu kurahira hano yangamba ekigambo baitu Solomon rekimulemerega na nyantere irege naenda kwenena nabaze kigambo Solomon yagadani no dadi baitu kyoka orujunga kurukenga mpora nashindika mpora kandi bagaye Julius ngo abantu abona bakaba bakora urujungu bani batarumanyire osanga abamu batarumanyire abamu nibo sanga bana baikara mu parliament batakubaza kigambo kyona natina mwaka waikalire natina nabantu atakusana ku addressing abantu baitu nyo musajja no nkwesiga mu rujungu umusajja baita Donald bategeka ogwo tasindikire rujungu kandi namasome agasomeire mu asomeire aheru na iwe era nyo Julius kinu kikugambira Donald ogwo no kirabaki abantu amazima genyini mutamunagiriza arehe nsonga endi yenkwenda tubazo baddogo sabite eno ariho flag bearer wa Buganga East Onesmus Rina Masuku bakamukwata oba mukwasire of course ensonga eziba bakumujunana kwa assaulting Prime Minister nga kamwerenga mu kumutero oruhi atamutere rwaka rumutero batarumutere yakamugeza mu kurumutera baita atarumutere kandi nibagamba garumutere amahule gakatukanta akarumutera baita atarumutere so bakumujunana assault sahazi nali tukubaliza ali mu nanka mu nkomo wa kibale bakateka mu nanka mu koti bamusomero musango Julius mu bintu byona mali amazima genyine no yegeza mu kutera nabali nkamugamba nyamugambo nezimas ayendo butanyegero ruhazi nyamugamba amazima haro Julius mu Uganda mu nabantu abatoina yadde kusyomoza nikikuletera obuzibu hati kiyonka challenge haleri ekyo kyona kiriyawo challenge haleri ekanda akintu kinna abantu bakiteire mu tribalism kwawukaniza mu busosoze abakiga bagamba ngu nabanja akukora kingu akusorora makuganiza abakiga ekintu kinu mbageni mbagamba podcast yange nimbagamba ekintu kinu bojo tuleke kukuririze byenganda kwawukaniza mu nganda kandi nganda Julius buire bunu zitandikire kusisa ekintu ekyo kibi muno ekintu kyalesere genocide mu Rwanda zikaba tribalism engaba abahutu n'abatusi ngwati twabanyoro tunakoragana nabakiga omukiga tunakoragana na mutoro kintu oba kitabura kikagenda kitobo jenyo kusokorora obule muhanu kandi obule mu bwenganda na kigorobya abagungu tokurujuko rutaro nabanyoro obule mu bwenganda bubabuzibu muno ati nyomba iregaho ekiro sanka itanuze kiro munywani wange engineer Jonada Simwe seke wa vice chairperson Western Region yantere simu yangamba Julius nkwenda agenda kuroro Onesmus hatali tukubaliza saa zinu kiro kino ngamba agenzire kibale kumuroro yangamba Julius ekintu kino kikuswaza nkapate nkepate ensonga zintu inakuzikaramu tuzimale nkaitwe pate yangamba nkanyoseke ekintu kinogo flaga beara wange noli flaga beara bange bona nkwenda kubaikaliza ngamba Jonada atamusaidia sana ko muzaire aisana mwana muto tali mukuru muno baitu ngu atamuzaire wenini so nyagambe kintu kino the earlier the better akitahemu kitaka genzere muno haraira otherwise mulingo batandikire hati nyokuragandi batandike posting abo Buganga East hati tukwenda Kisita district twechu hali kakumi tukwenda manya ebintu nkebyo this is bad really kine kisani kibi muno abakutuhondera so ensonga zinu tukusaba whoever bona abebembezi baitu abazirimu mwandi baide ni muikara ni murorango ensonga ezo muzimali abo kubanka pate ya NRM ninya abakuba ni mukora kini musuwara ngukandi mutandikire kora ki kusibangana mwandi kalire ni muroreki buli muntu wena asobya baitu mukusobya oyega mu bintu bingi Julius kandi munsimu lusa umuntu atasobeze ensonga ya tribalism kandi ata amazima gali nti baddogo saa zino mu Uganda ata abanyoro tuli mu bunyoro honga ata abaganda bakagambaga kubinga abanyoro Buganda
omanyira abanyoro abali Buganda baingi muno baingi omanyire kale abanyankole bakagamba kubinga abanyoro abali mu Ankole baingi omukigali Kampala ngo abakiga bakajja kuno bunyoro nabo bali part of us nabo bafirika abanyuganda nkaitwe itwe natuno musayigware abakiga they became part of Bunyoro tukabasu abandi tubaswiremu tubazairemu abana biki tosobora kukuririza point egi kabe mu Rugwara boire bono Julius abamutu ina abakazi no sanga mwene wanya ino mukazi mu Rugwara muzairemu omwana no sango mwene wanya azairo omwana muri omukiga ngwinywe na mukafoka rulimi itwe na tulibanyoro tukafoka kintu kimu kandi Julius ngubuli mukako yongera kuliriza ebintu byenganda enganda zitabura muno sanga abandi bacumitanga ine bayisire egensonga muri supposed nkanya bakulembeze bayita abatukumanya abali haiguru okwo kulengaho muno kuramu ikalire kintu kitakagenzero mu maiso egyo nsonga nkuru muno so baitu bijja kuwa busekitawa baraya kozere ensoni araba yendeza obundi kumwegesa ingeso nawe nakumulekya nkamani prime minister kumwerengero takutera prime minister ayendo obutanywe gero well aro ijenya karamba chwere gorufu mu rukugamba mwakiri butini ni baseka mwakiri manzi ne bachura orufumo rutaru amani badogo ali Julius kikusana isana no rugano no genda no kale no songa mu ruhi matayo kyaligonza hati nyo badogo kikusana nko musirikale bwajja okuro musirikale bwajja akangamba rugahano timpabuze no kaguza abwaki ukaguza byaki kwa mawo akangamba rugaho oinakurugaho ndugaho ntakagwize ningenda bulo twabaliza lo ekitinisa omukuru wa Itogo Matayo mpozata ambassador bakamwongera ranka ata general obutwamubalizo nkagenda kula mu comment section abamune bagamba mujja tubatwale nyagamba baikira rule basa na kutweta akachai nyoka gamba mali ngenda akachai kama toki aligonza kandi bunda satwetere bintu byemire mbere ndumanye bizibu bizire kyonko urufumu runu bad dogo rukuru nayo ruwekoze zire yambisege mwakiri butini ni baseka kirimanzi ni bacura nyowo musirikara ngamba rugaho nyiruka hari misoro abayayi bintu bihati politics istandikira omusirikala ajja kugamba otasara hano hata abayayi borona kwate ibale kutera omusirikale aina natija gasi okwate ibale kulimutera kwate ibale kutera omusirikale patu nakayuwe otanyu kale hati joera aho bakaba na nyenkyakara basirikale bali mu training aho baina training yebiro bitano ya karuru kulindo bururu bana ababaire nkaba preventer bali hanu nanka kitare SS nyoba kutraining ati bakeraga ni batera mananka amasasi abantu bakabamanyirire nti baliyo bali abantu bakutinaga abakairuka omurundo gwabandi bakairuka ekikumi aho amasasi ni gavuga ate omurundo gwabandi sinyabandi bakanterera bali mutoyi bagamba kikiri banga iwe Julius Olinka nyogamba kitokura amasasi abandi bali muto kale amasasi badogo gatinwa atara abandi abakozere ebiramo agati awulira amasasi Julius eisasi lirole bali tere haina iwa ati nyobuli ninkyanyo omwenge baito omwenge guno gugira amani Julius kiro kimwatie nitia rende vasi likaba rende vasi nkaba haro gayo bazire kwata hata abasirikale oli gayo boiruka batere isasi nkaba nyemereire muhanda akola sawa omusirikale atere isasi okimaye isasi likakwata hakola si halinyali nyemereire lyaimukia obunanko bobono bukola obuliro hati nyonka gumya ningamba ohateire akabali ano ndamire nyagabo okabohoire ngamba okabadikana kusano kuchwa nankama hata roho musoko ijuka buli aroho omwana makerera aho oba kasukira kananka kakebe kati ya gas ngo yakabaka eki kamukozero mukono gutachweke kamucho gwona gukarugaho
baite banja baki Julius ebintu ebimu ebitukozesa bino osanga nibikuleetera ekizibu kati nyoka kawuranka kabale nyamanya ibale ntamanya bateire sasekola siyone yadubuka ekiwuruwa naga baitu boje kuli kubi ntamire nyokugambire nyowe isasi bakuliteerawo nintandika kurama nga badogo bundafa muhara wange Chantel ogo musomese nika badogo bundafa muhara wange Chanel mutwale mwakatona murorere ondekeire objuna kale deka nyonti ne isasire kale tinyesembereza hati buso nyono bumba ningenda nka police oko tokurora ngenda police oko fine bamanyire nabiki bali anti nkankanamu polisi yona utina wadotaina musango kandi hati baine mulingo baba trainingire mu kukanga mu abantu kutinisiriza baine mulingo babaza munaine basana bakutinisiriza biki no wadotaina musango baine bakukanga mu Julius no abasirikale bano nabo tibanywanika abasirikale niwo muntu okuyija ha polisa hakumanyire kimu amanye Julius onu muntu wange no boyika ayino musango atanka gamba ngu tujja kubimara kiro kimba kankwatawo kiro kimunka baningenda mu field oko muhanda gwa nankogo muhanda gwa kaisoko hati abasirikala ababa hano nanka ba traffic ababa hagwamika banyemereza busumyo ntaina driving permit ado banyemereza bangamba driving permit yarinka kandi ngine hati nyebuzabuzawo yasajja gamba nanka rugami yabaira ikalire mpasenja omusirikala ikaramu aga tugenda police ntaina driving permit baitu nkwenda kugambira nkakanka nkavuge motoka kuruga hamika jagi kya police au mulingo nyakanka nagaruhaga wa kyoka badog kandi sometimes nkwenda kugambira kino enguzenu tetanu ngibe sometimes ebanungi okamuhengozi nkwenda kuntamohe baitu nkabara munyagamba singanya baire nyina mu atenguze izireta anti ngamba nkatekeze maga singanya baire nyina mu nkamuhayo kintu kidogo akandeka habo kubanka sisade almost my entire day ndaho nkuzungazunge motoka bagiteire kuli mu kinanka mu parking kuli baginyihiro nyagamba kandi singanya baire mpaire yo hana kasente hana nyakozereki tibakunde no genda bugenda sometimes badoge nguze banungi banywani bange nywe nabakuturura Kitara TV tubagambire ntekanizenu tugikoleera Cats launch muije buli kya sabiti babaho na vibe ya mani baba ni bavibinga na kyakana muje mubahagire baba na kyakana mbubageta thirsty eiroho aba baine iroho ni mwenda kurohoka kyakana abaine iroho mutauno kono yende iroho likukendere ojja kyakana na katsi iroho likendere thirsty kyakana bageta thirsty Thursday akatsi lonji wamanka urabo joni banga mangu kyakana bagenda kurohoka nguba bane iroho kyukusana zana Julius bobaire mutauno ko osibire no karuka kana mutauni hati okagamba bojo kangene mfuna ako kunywa hati oinakuja Cats launch oiroho likendere nize bare zire executive muleke gegenda mbunu ataro bubaro barabunya bulinka kicomplaining akabaruka tahirima akabona bayijula ine bati etoizirawo zikununka you understand swejiz like bona ni bayijula no ni batandika kunyampa nyampi sibo tibaina fani tibaloganize atubaranko butujja kububinga tusigaze Cats kanda Cats launch okorora boijaho akatsan organized kikarukiri specials abana bonka bakusavinga bakubahereza badogo mbalize bisu akwa sebarazo manyiro obutoyi buli hayini bunu no iketo yonkane kutera orusunu ugamba kanduge hano ati kandi mulingo bakagamba red BS zinyampisezo ziginesezo otahomo no gamba ruhanga wange what is this no gabalire gama oli banu amauli gawe gasisikaire amauli nebihimba nkuramukiyaho owekitinisa Princess Diana but Diana kabuzire princess aboli akusana abaire oba aliyo Kampala kali akusana abaire Kampala oko baitu nkubaramukiyaho Princess aboli tukwenda muno tukushima obuhereza
abantu bakusima naye obuheza bwawo ko obwembaganiza abantu okubayikyaho ebintu bingi byakukora ebyakoleera abantu bakusima abalimira amaziba bakolera buli tukaba ntuzaka connection ko Obama okakatunga Obama connection egyo nyine namba ya nanka waye ya campaigning manager ngina turamutereraho Obama naye tukwenda muno baitu amazima genyini tukutoza ngeri turakuyikaho yokabadogo wewe aro botero ruseke nurujema wewe aro ruseke utwetero ruseke nuruangira kimu ruseke Obama rukarema wewe rero Obama gotimanyiro bayikara bata jatwete ubojo kuri bojo tunywa akachayi bojo ruseke Obama baitu twamanya Obama baitu Julius nkugambira mu ruseke runo rututeire Obama ndusakumalira kandi ruseke rujatunyume naruga inagamba Julius kwata ka primo oleke kwikara no libatira pikipiki omwana obuherezo bokoro obumali nakusima kandi ati bujubati obuntu butito ali Obama butito arana gaba nagambe chachimbaire milioni 10 amaziba nakora ki amazima genyini Obama mutali murabaho kandi ekishani kyaye mutikingege butikinga amoti ekiro kya was it this week or last week? I think this week. Bunyoro Kitara Diocese bakakingura ekyombeko kyabo kiri hano bakakingura ina umeme wiki hoyi ekiri aho umeme ekyombeko kiyaka muno kikunyirira tukwetaga by the byombeko nkebyo bindi muno muhoima tukwenda kudibya buso wiki ekisane kyaho ekintenda nke kya paka obujubu paka yaitwaza muno kandi okura Julius hate paka gie kafuna gebyombeke byamane okwesanga town yaitwa atiliwe kisani kirugayo nana public hand ha public ebisane ebyo nibye bikuhyaye town yaitwa na hanu hakibati hanu eke kibate kitaki amugenyi ngahora ngo mugenya akakirugamu oba kiberu we so space yetu ya town obujobo giswaza anka MTN katandika kusiga katale ka Hoima Central Market kakuzoka kata yellow ibateiro kakuzoka kurungi kyonka abantu baina complain zabo ni bagamba katalako bandikalekero rangi yake yabairo baitu ekinyendeze tibasigire entaya yellow ararangi baino bichoka choko basigiro munda kuli basi alisi kiri okay. So nibe bibaire mu town sabiti eno kiki ekinde kitabagambe kibaire mu town ekibaire mu town a street brand biruna kazikwakaga sinso kakatekira ya matara mu town ne town yemerara gona gawaire gafire zitakakire baitungira byona babikora brand tukusima omuli gwawe meya white brand abantu bakusima ati bakorora ngu entekaniza yo kubategekera yamani baitu meya brand kabo yogo mwenda baza abantu tikuli just politics kandi enkoraga na yitu na brand rugira haraira for long time many years after nakyali youth councillor brand atamusajja murungi nakyali youth councillor atamusajja murungi brand so tukubajukiza oba Arafat rolling chicken bankoke enungi eyinkoke yo mukyome kwotora kurunge kunura kurungi na chips by the way Arafat takutunda chinkoko yonka ina mandazi ina chapati ebyokunywa ina ebirungi muno so mukisako mutozaho mukamusagika ebyokunywa obukulyo burungi badogo buli ni wagambira abantu bakwendaga kugenda kulyo obuchips bwa street kuno buli moitaka buli mwebihoyoro ebihuka no ziliani ziberera niko abantu bakurwalira muganume typhoid okurwala birwaire byotakenga ebe byeganyiro gende mu Arafat akunanke akukoleho badogo okwenda nkanda mukyabanywanyi bangabo kuba tuli mu kuheregera entekaniza yaiteno ngira niko bagamba kuheregera orunyoru rwenini nkuramukyao munywani wange Skylimit mupakao nindamukyaho Faruk Motospayers nindamukyaho Yanga Samuel nindamukyaho Julius nindamukyaho nindamukyaho Samtamanyire Rujungu Samu wanyu kakura bisimo notomanyero Rujungu nindamukyaho Jime kalera mukyanyo mu Rujungu kandi yo program tugimalirize no buturo bae
baite emitwaro 10 ziba sente zinga baddo emitwaro 10 emitwaro 10 ziba sente zinga baddo emitwaro 10 ezo ziba sente zinga emitwaro 10 ziba sente zinga omuntu akagwize baddoge kikaguzo tinize milioni zinga ezo emitwaro 10 lero baddoge kikaguzo kibura irire okiteire obakazoke aza bazogambire emitwaro 10 tinize milioni 10 Olire kikaguzo kibuje baddogo rabiura milioni emitwaro 10 emitwaro 10 ni milioni tekyanguhire okiulire kono omuntu ina mathematics ya mani mazeri ndaira muno ate kyo kitegezo utakinkaguzo ati bayinda kukenga logic yawe ntegereza yawe baitu Julius wenda kumanyira ikuli kumanyira yes thank you so much abaikaini mutonda kurugali tukatandikire getekaniza ekiererezi every single Friday tubaho esaha 2 zekiro ha YouTube channel yaitu Akitara TV nina kamba yenyeberu Julius abantu mujje mu following YouTube channel ya TikTok Baddog MC nkuraga kubayo mukamoro ko nokumetinga mpora ninkurora Baddog mu following maba bandi bakumpa buze ni banga Baddog go baita ali singo haikana bikaguze mu comment yoko mbakwenda oyo nyoni ngamba tibamanyire kibakwetangulira Araga Baddogo ali singo baitu niwo okulire kusisa ibara lyange mu town muno Julius ninkusisa ante ibara kankwendeza tokimanyire nkwendeza muno mwana amawo kafoka kabraza utahabuoya kamazima gali nti abasiba bani bakaguze ni baga Baddogo arata ali singo aliki nyo mutima muri ningamba tamanye kibakwetangulira obagamba ndi singo banyina nyonchulera buchulera ningamba kanchulere baitu nyonkimanyire kibakutankura nyomagamba oli singo tindi singo nyo tindi singo anyomanyiro oli singo tindi singo ukafunayo mubezi bayingi muno nyina bayingi kagadi nyinayo Judith aito bwiro bomwe bitebe mu nyinayo Lydia kaga kubibaza masindi nyinayo nkabayinga hoyi mahano sinkubara nyinayo Lydia nyinayo Jacqueline kandi hoyi manyina bayingi nyina hoyi manyina Murozi nyina Munoweli nyina bayingi bisa ndi musajja wa amani muno ntamugungu otamudini y'abasiramu mugungu totumanyira bagungu so tosa kumbalira bakazi Baddogo ati ngu Baddogo inakama oinomu katike kibiri omukazi ngiro omuwenka giro jagale noba nomu wama Baddogo akudupa Baddogo arobi yefura nti muhikirira programu hanu kyonga ngwenda bagambira bakutura Baddogo nuwansinga nokuba aine bikorobero otasisa ibara lyange yotasisa kandi ni nonsisa nokunsisa ni wasinga nokunsisa gogo akwenda bana kali musibe mwikale kurungi mwebale muno kutuwatchinga mbaitu muteba kusubscribinga bayira ba subscribinga channel yaitu and of course mutuhondera mikutu yaitu yona Facebook Instagram hona Julius Kyomuhendo nanyo kusako following in the special way TikTok followinga Facebook Julius Kyomuhendo hona hali mikutu yange yona jeba Julius Kyomuhendo okay let's meet the next week the same time Friday saha 2 zekiro mwikale kurungi mubai oiro tinda mukize kale mubai tubaire na katroni bairala kamera baitu nkakuhakana kwata gebisimu bya utulyananga nibe bikunde misakora nayi what's wrong with you no ikara asimu Akitara TV kwegesa kumanyisa.